clear tu te chibai le vekule tuntum kan video chuan Zoram Medical College ZMC Hnuaiah Hnaruak omte kan en ho le donani Hnaruak te kan en ho main Mizoram chunga exam be tu te le ngazong tu te ta na exam bu se na tur le khabu thadeu mai kalo shil lockdown chewani MPSC MSSSB Hnuaiah Hnasang Group A Group B Group C exam in bu se na ta na le khabu tha Mathematics and Reasoning Guide ti le khabu Zoram lalro lo mazia le bu se chu le thein om ta he le khabu a hianin kumsang kha zakwa somkwa pakhata tanga kumin sahni le somni pahni inkar chunga Mizorama exam na maths le reasoning question hlui zong solve na aomba ka hianin maths cho all some dan tips le tricks te po om telani maths lama chaklo de tan chuanin le nge chi ani e le khabu hi aizola le khabu do sang CVL base electric veng chung zote bakery bula te LP bookstore Zomi book agencies lian chungi bookstore le RL nu te bookstore ate le thein om to e aman hi cheng zanga ani e Hrechiang du le zot fia du tan contact 9862096351 ate zo fia thei ani e ZMC Hnuaiah Hnaruak omte driver grade 3 post pali group D post somni le pariat dietitian post pahni medical record technician post pahni te aruakani driver le group D na te hi provisional employee alak nge chi alawanga la khani dona dietitian le medical record technician na te ero hi chu regular basis ange talak anni dona ni hlo chungchang driver grade 3 level 2 cheng singkha sangthum zanga le somni an hlo dona provisional employee an ni wang hianin 50% of pay level 2 an la dona ni a full in pay level 2 kha an la don lawani level 2 a hlo shim hi chu singkha sang kwa le zakwa tanga sing ruk sang thum le zahni inkar ani don ani provisional employee te hi da nge an ni huna khanin level 2 a full in hlo kha an la thei don ani group D po hi level 1 ania singkha sang kha zakwa le somkwa an hlo don ani provisional employee tho ania group D na po hi 50% of pay level 1 chu singkha sang khat le zakwa le somkwa ani don ani level 1 full pay kha chu singkha sang ria tatanga singa sang ruk le zakwa inkar ani don ani dietitian level 7 singthum sangkwa le za atanga singria sangruk zaria tinkar ani dona regular basis ani dona ni dietitian hi chu medical record technician level 6 singthum sanga zali atanga singsari sangria zaria tinkar ani dona regular basis anget ani dona ni deal tura thiamna nei ngai te driver grade 3 deal tur chuan class 8 pass ni angaya tin driving license nei angaya skill test paltlang driving traffic signal test motor parts hriat angaya tin achiat po asiam mai thei kha khatiang thiam mi kha ngai don ani Mizoram Middle School standard chintal khathiam angai bokani group D deal tur chuanin class 8 pass ni angaya tin Mizoram Middle School standard chintal kha thiam angai ni computer certificate kan tiang chi kha angai lawani dietitian deal tur chuanin bachelor in home science diploma in dietetic and human nutrition kumkhat course thiam angaya tin diploma in dietetics health and nutrition kumkhat course kha training zo angai bokani Mizoram Middle School standard chintal thiam angaya tin computer lam thiam na computer proficiency computer certificate kha nei angai bokani du thu sama chuanin hospitala kumkhat tal lo thok to kha du thu saman ni medical record technician na dil tur chuanin class 12 pass angaya tin medical record technician khami course course kha training chua angai bokani Mizoram Middle School standard chintal thiam angaya computer certificate nei angai bokani age limit kumbi thlia han en leila heng na kan soitak driver grade te group D te dietitian kan ti te medical record technician na deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le pangai inkar an ni angaya keini STSC Mizo tribal te tan chuanin kumnga upper age relaxation kha awma kumsom pariat atanga kumsom li thlengin kan deal thei tina ani chu selection process an en leila group D post ti lo zong heng dietitian medical record technician le driver grade 3 te hi written le personal interview mga lak turani dona
Group D ero hi chu personal interview manga lak turani donani written exam kha Group D a chuan omdon lawani written exam ahun le mun exam syllabus admit card lak chu thei hun te katiang chi information poimo te kha ZMC official website zmc.edu.in anon tar chuak dona website lama khan information kan lo ngai chang thin don nia apply dan tur han en leila ZMC Mizoram Hnaruak zong te hi online atanga apply tur ani dona apply link chu an website ta hian oma tin direct apply link ki hemi video description a po hianin apply link kha ka da a hran thewin na azir khanin apply link kha hranin a oma kan lo check out don nia ti chuan kan na deal du ber apply link kha khanin kan valu tanga kan va click anga chuta chuan email name of post applied name of applicant father name phone number date of birth qualification kan tiang chi te kha alo amanga chungni chu kan fill up anga select tu te kan select zo nuwa khanin a top lama document upload tur omdona uluk takin kan chiaranga document te kan upload dona ni kan ti zo vek nuwa chuan submit ti hi kan click anga kan til na form kha kan submit zo ti na ni kan soita kan khanin kan deal na accept reject ani thule Asia tur poimang chi te kha ZMC official website lama khanin aron tar lang le don ani application fee hi na pakhat deal na zela khanin chengza somnga ani dona kaini STSC te tan general te tan chuanin chengza thum ani don ani application fee hi online form kan fill up huna khania pek thei don lawa exam admit card kan lak chu arwalin ZMC office application fee pek tur ani don ani deal na thelu thei hun nin hung ber last date to December ni som ni le pathum thale December ni som ni le pathum zir top ni thleng ani don ani mizo thalai zirlai tele na zonglai ta tan ol sam taka Hnaruak tharlam na exam dan le inbon sai na tur material in share ton na WhatsApp group som paria thleng siamani tawa group som ni thleng siam tumani a group om ve du te tan chuanin hemi video description a hianin a hnuai bera khan han click thlaula video description a hianin group link kada a kan lo join don nia na zong tu tele na dil tu zong te na tatak en mu theinan du sakna ka hlan veka cheu